Nakajinyo priang ya kajing ujor na kibabun kipat ba nong song snong kabaya day bat karai jing pensange ban puj briu jong ka Shillong Civil Hospital ya kinong pang wat hadin balabu ya katarik kala penlong ya ke Henyo Trap Youth Council HYC hakakat artere unai luar arja arpusan ban let ya kendu ya ke Dr. A Paswet ke Surgeon Superintendent jong ka Taiga Hospital banyak kran halor kaniga kam. Habakran sigilat patay kubor uba Roy Kuparson ram u President ulaong. Babun kipat ba ki haban mat jing e na kajing pensange puj kabala long kensan wat hadin bala bu e katarik. Hakaba kila ai daw ba haban pen kenria biang ye katarik ban puj. Nalor kata ulaong banakaliang ke doktor kalaong baka daw kadai namar baka dan tangkwe ke jaka puj nong pang bat kumta ki haban pen kenria yaki. Hakaban nakaliang jung u ula kentu baki day banyakran bat ke sorkar ban sna su iki jaka puj kenang baka nom jia su kum kani ke jing jia. Kalau hadir mengilayo ya ki jingujor nak ki rupat ba bat ki nong syak sumapang ni ko civil hospital Shillong. Ndai tang mentah gini ki benai ki beladap bro. Kila don ki phone ni buat sumar ni ko ong ba nak liang do civil hospital. Nak kini ki department ko repair. Syait bu ya kasi manle ya kata ka operation. Dan ban pu dia kita gimat kam. Ndring dalam poi kita kasi badai banle ya ka operation. Hak dak hak singi ka badai banle ki cancel ya kata ka operation ko dong ki. Bat ki ong wan biang hakawai pat kasi. Ndi yo we nong pang don ki boong yang ni bahadu arsin ba laisin ki bu ya kata tarik ndring dalam poi kita tarik pat. Nang ni na po civil hospital ki cancel no la ni ki ong ba mla ban le sim ta ski sa wan no ka wei ga ski ti ngi shemba kani ga jingle jong civil hospital ya unong pang budon kam yang ta ka jing puit kam tam ni so bo briu budon kam ga jing puit le si briu bala shitam hakamet ka jong u de na mar kata ba ban le ya ka operation te ka jing pen sange kensan kata ru halas minute kidon ginong pang ki bawan na du na nong kendong kibahap ban sa yin jong bayi ngasem jong ki lani ban wan na la jong isnong ban kulut ya pisa ka tangka jong ki ban wai kali papunta ter ban wan na po civil hospital da ka jing mut lani da ka jing kemit lenti ba kumbau doktor labu ya kasi ban le ya ka operation nam ta ka jing pang jong ki ndrin dala poi pat ang ya po civil hospital ki sya pen sange no ki sya pen thai no sila ki jong ki sem da ka boong ya pingin nom la ban le mata si wan no ko kasi ti kani ka bu jing e ndai tang hakabuan perkat ka jong ki ubri ubala kmi lenti ban lesi ban kia ban krat no lengba ka jing yo ikila sumar ka jing operation riu haban up de ki banai biang ban yo biang ya kata kalat kelenti ban yo ka jing sumar tikani kam kata tangi ka pisa ka tangka ko mo ipi ki bawan ban syak sumar ang po civil hospital ki sotu bagi ni gibri ki bawan na ki long yeng ki baduna kayo ka kwat kimdon kalat yaki bakin len chaki private hospital de lor ta nong rem bakiwan ban syak sumar po civil hospital da ka jing kmi lenti bakin yo ya kata kalat sumar ngiyo iya ka sorkar jela ka jong ni ka ba ka ada pipe ja ka budget jong news nam balade arto arsan ka sorkar jela ka bu ya kata ka allocate dan ka mang tingkah hadu 1% nam ta ka health department ka badi ke ka bahe atam ka jela ha kari india hi bro ko bagi state kin allocate hadu 1% ni ka budget total budget ka jong ki ha ka health department ka ni ka badi ba ka sorkar jela ka kwa ban ba kini ki health institution dan ki sorkar ki hospital sorkar ki jong ni la kalau di civil hospital ki CHC bat kiwe kin aya kata jing sumat ka babiang ka quality service ka jong bela dan nilap ni yo pat kun kini ki jing ujor ka pelong yang ni bengin bodor ba kata ka jing kwa la ni ka jing trang de sorkar ban wan ra e ta quality service ka health department la ni health sector la kan long shisha ni tina kaliang ka jong ni hadin mengiyo e ka ni ka jing ujor ngilawan bani kendu ISS benta kasi ka beningkong e ban smutu na i babalik ni kaca. Aba kila on ni ubri ba menta kasi on le operation ni pi. Don gibri ba kila pa kia alpa po hospital simit. Dala poi men step banle ka operation pi ong ba em. Kile nyo siya ngin sale ipi ako kasi. Tika ay kada ko tulong bukta. Tika kajing kren ga jong yim tang singi ni soko. Bahang ni civil hospital silo. Kadon tang ko ka operation theater. Kadon tang ko ka kamera ka ban pu ki kinong pang. Ti nakaliang to ka jong hang ni po civil hospital kibun ki department. La kalong ka department jong ka bapu ki siya ki orko kadon ki department ki balik nam tag jingpang repair ka cancer department kadon hang ni kiwi ki jingpang ti nakaliang jong ka hospital ki 8 bed ki singi ba kanu ka department ka di singi ban pu. Bat kidon ki singi boong ba kibun pala kinong pang. Tikimla ban pendak lut. Tinakaliang jong aseng iong balada kalong punta. Kabaningkong ka ka ba civil hospital ka di banle kalong baka di ban penmi sa kawela ni artili ki operation theater. Kanang balada fibo yung nunong pang kamday man ong bato si ba pilabo hin pensange hin pa no yu siya. Kabaar ka bangila ong ru ba pidi banle scheduling ka. Hinbo ya ka for ka. Ba namta kata ka department nam taw nong pang kanay kata kasi.
But pila suku lepas habang pinglek ka operation kan sempor kak nu mut pila balik ka sisi. Tekan nom don jing asyuk ka civil hospital ba banong bandala ade ka por bakin pak no kelai kinong pa. Tidak ka jing keren ka jong ni bed SS mentai la ong ni badang men kani ka tayo ko menta kila ada ban bu bakin syong ni ka jing alang. Bat kin bu ya kata ka por bakanu ke department kan le akanu ka sini ya ka operation. But yakin nong pang kin bu be tek kat kum ka jing la jong ki doktor ban le ya ka operation. Di ila ong ru yang ni banang ni syakmat kani kanom jasyo. Kena kaliang jong kaseng ni la ong ye iba ideiru ban pensno sa kasorkar bala ka civil hospital silong. Kadon kam ya ka operation theater sakaway lang sa artili kadi ban pensno sa kasorkar. Namar kum makalong mentahi bu mangalaong baka civil hospital ang niya silong kadi ka civil hospital ka bahe kabaki pat ba nakeleng jong kadilung hasiyan kya nakeleng jong kijaka hantam itu beduna kayo kakuat kiwan mencak sumar. Tikit milen tiro andalawan na po civil hospital kinyo kata kajing sumar na bikin light na kajing pang jing gitu. Ba hindi tang kumbaon na kajing pang jing stom kin kamera perlu ha kajing lo jing sak kado. Tingik milen ti ba ka civil hospital kadiban aya kata quality service kada ka. Nang ba kumang sorkar ka trang ban aya ka quality service lembaki hospital sorkar kajong kang ngipet lu ya ka civil hospital silong kaday bandia punta. Tenaklayang nung maseng ila aya kajing ko siya ISS ban panpawi ta giding kendu lan kijing ujor ki bangingi layo bat nakliang juga ISS ila ongingi ba ka civil hospital ka management ng hospital kan sa simkya banle ang bodon kam ba ila ongru yangi ba nang ni syakmat si kum kita ki kinomja na marka hospital kan sa plan ba akanu guru kam ba kani gajing le surgery lan ka operation kin penyak yang nakliang di hospital tingik mi lenti ka ba hadil gajing do bala nang ilap bak hospital kadang le kumju kinang repeat yang kani gaju lani kinang yai teng yang kani gajing le gimansi nakal yang kita seng hapan sim sa tuwe kila inti ban snow chekibor ki bahador ba bande ro kay bodon kamon le persya ka civil hospital. Habatin pej bahagi ki shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom yeki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yeki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.